Привет, how are you? Полимарандак, саксир карце, просто средством реклама кнемира. Срочно АЭС 2008 мотор сеним Америка. 35,000 сомон. Мошинчили абортмо чокре документ дора, ҳуҷҷат утилизация. Ҳама чӣ дора мегири. Даво мекини, соз мекини, ай мекини. Чархи архивш нест ку бачаюча. Шерои нар мошин дар норукай. Мақсад ягон ту дар кор бошин, марамат кам тарз дига мегири. Ту таш мекини, тумо соз мекини мегардиша. Нихари созае бо значок Lexus Pexus чуби ина чархи ис шаста бачаюча. Тариф пассажир вообще ягон дар ягон детал кор надора. Фақат ан тариф шофёр кам тарз дига. Тамом полни километр дига болои капот карбон кар дига. Документои солона утилизация мотор шуби чотки будай. 6 цилиндрай меҷиқи замина мекана. Кидом эди интересай занг бизан акада. 89,000 сомон срочно прямо сейчас. Тамошо кунед свети нос ягалҷон. Дестаиша гарани хисру тюнинг кардаган машина 110,000 гуфтам парто гуфтам девонаи чити халто галдаги тиҷодаи хел нархо дар канал вуҷуд надора. Ина биё 89,000 партои мохири нар кайдор боша печонаш чапоти қати дискачако родной балоно ягон 80% консанаш кор кардисай капота карбон канун ҷура карбон хайс веч бад нестай бо биёин аид аз урша мекунем пагон авор мебурая як бмв 60 тайёр кардесем халид тамошо кунем дам бигирем ҳар як той мезанем ҳар як дизайной мекунем то вихлеб то моторшон дар коша мезанем метем бесключой дар бураш дувним двд мультирул, лифт сидений, обогрев сидений, охлаждение сидений, 320,000 пробег, монитор Android, тайёрак, инам хега пичак, унамҷа шикоф будай, хайч кону мекунам, кам калара пур мекунам со. Ана шукр мекунам, у ба хайр ура биёин амҷа аста мезанем метунем, том проблема нест. Марамад ва чоя хисруги машина десем, тайёрак 89,000 сомон, бояд ба камиш ин авор 5,000 лайк бирем. Ко мебинем чанд қа дастгирӣ мекунем. Дастгиритон хуб боша, бояд арзон мепартоем. Просто посмотрите на это сиёпичамарк. Бачаёча, ВАЗ 2114 49,000 сомон. Нархи мошина дида видеоро нагзаронем. Гарени тоза. Ин мошин барои одамое ки мошини тоза мехаран я сандasi маҷидед намекунен, на тури 14 тоза любой проект када тайёр. 2008 мотор 1.7 бензини холӣ 145,000 пробег дора. Тонировка ҳуҷҷат дора 9 моҳ утилизатсия дора. Дискои торси пачка, балонои нав, системаи музика пионер гуфтем 10-12 колонка дора, самбуферан дора. Нигоҳ кунед қадр қоматиро бинед, 3 слои шумка кардага мошин гарени мерава. Любой проект када гуфтем тайёр. ин сиёпичамарг як бор тамошо кунед, гарени хушрӯай. Я стопер кафош қариб тай 70,000 валдага гуфт 70,000 партош гуфтем хеле нархо намерава. Биё 49 партем бо хай савдо мекунем. Хулас бачаёча медонам баъзеҳо мегӯянд советский хелаю хелай, ҳамин тема дар кор нестай. Ҳамамон шофёра даҳмӣ ёд гирифтем, устогира даҳмӣ ёд гирифтем. Гуфти гапҳо хай камтар вазъият чи агане ягон 15 ламхаи састани биён мегирам. Навё 0. Дӯст медорам ин чиза. Че мем арӯста миллион бора мехӯбам. Кайф намегири, то зак бега мегарди. Салона дидесен гарени бад лайкора советская кино лайкора бзанен меҳмон бошем подписат. 49,000 сомон срочно сечка автомат 1.8 бензини холӣ. То сентябра тонировка ҳуҷҷат утил дора. Кондисионер дора бо автоматай 4 дар электро простой объёмник кардагӣ. Бачаёча мошин простоям боша моторои сагҷон дора. Ай ҳами моторои объёмнида ё сагҷонам. Масъала отработка нами чиё мерехтемаш негаштем мақл надошт. Как автомат назарай механика камтар че, лек автомат любителиш бисёртар дар шароити мошино автомата бисёртар мехарам. Дискачако родной балоно ягон 70%. Хай ягон ҷо сарапи надора, капоти пеш сухтагиай. Ина види қафош багажа чӣ хеле десем. Нигоҳ кунем бачаё 49,000 охири нарх не 1000-2000 не савдои хуб дорад. Бо занг занем биен мошина бинен сами главни. Иншалло хизмат мекунам, нархи зурш гуфт се мошина не зурай. Ина салонаш нигоҳ кунем, кожни салон,
خواهم اینجاشون کار داشته 4 در الکترا اباگریف سیدنی دیگه چیز میفوره شیری نرکه لایک ها بزنن اینا لوکا دیدی بگی گپ چپو خیلی سمود باشه نخیه میگیری نگینه لاستیچگوی ما تیار میکنی نگاه که جانوره قدر قامت چه مرامت بچه چه گپ چپ کنین کامنتر ده نویسین چند سومون ده ارزش داره 70,000 сомон бачо срочни Toyota Corolla 2 бачо видеоро бачо то хуша тамошо кунед лайкҳоро бизанед далши мерем 2009 сол Америка бачо ҳуҷҷатош як моҳи дига монда гай як гардиш чарх мезанем бачо лайкҳоро ҳатман бизанед 4 баллон 90% бачо мушу чарх деталош вообще хеле краска талаб нест анадачки патрони қафо задни камера бачо спойлер марамат ҳолати қафо фарш дорогие бдай кам тарак кор дорам шинча хеле кори серьёзный не дар қафо электропакет марамат ҳолати салон бачо Америка 70,000 камтар муомила дорад зиёди бад не бачо 4 дар электро блокировка даро монитор калон мултирул коробка автомат хосам машинча қой давид тайёрай ана муомила дора кам бачо зиёди бад не автопилот ана кондиционераш фрион надора тамом я фрион чоид гаш мепарта қой давид кор мекуна خریدار باشم مرامت بچه ها التماس در ما زنگ نزنین نمره صاحب ماشین در زیر ویدیو است مرامت بردارا اوپل استراجی 2001 سال ماشین اینجکتره نقد 38,000 سومون سروچنی کسی از پیت کنه مرامت سروچنی بیا بردار ماشین در شهر بختر قرار دارن نگفتن نمونه بردار عزیز در کامنتر گپا قبیح نمینستیم که این ماشین فیک و دروغ و اخی گپا نیست این ماشین ارزون در آمه بردارن یک خیلش هست بعد یک هفته مثلا بنویسه کامنتر ده بعد یک ماه ویدیو رو تماشا میکنه گپ قبیح میرسه این در فروخته شد گفته این خیلی گپ کورو برداره برای همین ماشین ریال نیست 38,000 تومان اینجکتر 2025 حجتاش یک سال پر 4 بالونی نو کانسانر همه 100% برای همه کسی میمونه подписаться شین خیلی ماشینا مودا بسیار میغلطه برای همین کسی اسپیت کنه این ماشین یک کسایی به یک کسیده میتونه که چند هزار آدم میبینن برای گپای قبیح نمینویسیم که این ماشین فیک و خیلی گپ کورو گفته ابیزت اینا دستگیری میکنیم دستگیری شما آنها خیلی ماشین های ارزان پیدا کردن ایمو نرخی گرین ارزان مونده است که فلونا حجت اوتیلیزاسیون اینجکتر همان آتور 100% داره بخاطر همین لایک دستگیری میکنیم ان شاء الله ما حرکت کرده ماشینای خوب و ارزان دریافت کرده گذاشتن میگیریم بردارو باقی سربلند обязательно лайк فراموش نمیکنید 49,000 сомон срочно худи прямо сейчас нигоҳ кунед 2007 гуфтем дядя 2008 мошин корейка автомат гази евро 4 мотор коробкаш соза иншоалло хулоси гап мошин гаренияй наршани гаренияй бардошти хеле кам кор дора ана идеал да ягон ҷо нест идеала хеле тайёр мекунад нигоҳ ки баллонаш кор дора и барои тобистона кам фикри гулакора карда ки мақсад кам лижа кунам дар сари кадаш ана баъд баллонои қалфо ягон 70% задни камера монитори андроид беғарзаи поиз ҳамада дубош чизадагаш шукр мекунам хай бием мошина тамошо кунем қадр қоматша нигоҳ кунем як ҷура дорам пад аяқл қарзоя як клиент занг зад ака задаги дора гу ки ака 6 кара 6 чанаш го 36 бор задаги я аввалон 45,000 пар садам хеле гуфтам диш монитори андроид задни камера 47,000 пробег 4 дар электро хеле менчовка кор дора ба он хотир 49,000 неким на ходои мошин мегара консен кор мекунам бо консенериш кор мекард я чиз мефураса гарача я танировка сар шахра 4 баллон 4 диска инам хеле гап хабар лайк намонде гарини хафа мешам бо утилизатсия дора уҷа дора дига чиз мефура 49,000 да 39,000 сомон срочно BMW E39 бумер гӯем хато намекунем паорни сиё мисои бижуран рушан сиё кайган уна асте ранге ва кори кайсоевиш сип сия хулас 97 сол мотор 2.5 явануса камрас худ ана консенер як то охири сола ҳуҷҷат утилизатсия дора бампери м парктроникдор абисовкаи м дискачакҳо радной баллонош ягон
60-70%. Хай я полировка мекни, агом свети хели дерзки мегирем мезанемш. Ранги не свети мандариниш мекнем диди родной. Хулас, каси ки тез мурданиян на марҳама, тез мебрибаи. Механикае бу паданалат парида меравад. Хай бад нестай мотор, коробка, кузов дака мегад ҷавоб мегум, я полировка кор дора. Пеша ки бигум механика мебелош аҳамият нест, аз тани мошин маълума ки наонестай пачка. Ана 4 дар электро мотор, коробкаш созай консонерш бо такрор мекунам, кор мекунад. Хай дигар чит мефурашед на пайсара биги биё 39000 бачаҳои дангалиан норакан. Мерай норак да як калаки я овозӣ мекунӣ мебурои кисат холия кароши. Хидкади родной. Баъд айс дастоб да патики бинӣ мегарди миёй. Лайкора бизанед, меҳмон бошед, подписатсия кунед. Е 39 хароб. На марамад алоқа да барои мошини беҳтаринай. Барои одамои беҳтаринай. Касе ки техникара намефаҳмад, чиз лезид накунад. Касе ки мефаҳмад, барои амвай. Марамад. 109,000 сомон срочно прямо сейчас. And one time hello, my name is Tuning. I am from Best Tuning. I can speak English, I can speak Russian, I can speak Turkiya. Короче, very much. Let's go to with me. Avalon Limited авторитет. 2011 чормоҳа Америка мотор севним. Танировка ҳуҷҷат бор. Ёк. Ҳуҷҷат бор. Короче, то охири сола як сола утил дошта. Хай мошин худаш утила чо мегӯянд транзит тайёр заводид кор карда дерзки бада партроник пеш қафо балонаи солус. На нигоҳ кун хай зура бо на спойлер шаби. О дадани тюнинг кайги буда. Биги шарманда ка бро рай магазин. И находам та тюнинг не мошина. Ана 4 дар без ключевой аст. На азори бача кимета Давиди шорша монитори андроид чаби дерзки бада каза да коша дорим клима контрол старстоп багрев абду хай состояние салона я бор нигоҳ кун. Ой данат мера. Тоза кун молчара бте ой данаш де. Мақсад зури бадай марамат секин let's go to Дусти Газпром. Суроваи шумо ки ҷодай? Пеши ходокҳои Шариф. Миёй ягон ходок подок грет дырнаш гуфти гапҳо чӣ дора? Чой дора мезанӣ? Лайло мегардӣ.